Ovčara je mjesto boli, Ovčara je mjesto stradanja ljudi koji su žrtva bezumne politike. Došli smo danas ovdje da se poklonimo žrtvama, da izrazimo sućut obiteljima, ali i da obećamo da ni jedan zločin neće ostati nekažnjen. Došli smo ovdje sa željom da pokažemo da je moguća drukčija politika, da je moguća politika mira i prijateljstva. Došli smo ovdje ohrabreni porukom pravedne žrtve. Došli smo ovdje svjesni naše odgovornosti za budućnost naših naroda i za budućnost naših zemalja. Želim da ovaj današnji događaj bude novi poticaj u prvom redu za pronalaženje sudbine nestalih osoba, poticaj za poštivanje svih žrtava, ali i poticaj za razvoj dobrosusjedskih odnosa Hrvatske i Srbije. Ja sam danas ovdje da se poklonim žrtvama. I moja namjera je da im odam poštu i poštovanje. Ovdje sam da, poklanjajući se žrtvama, još jednom uputim reč izvinjenja. Da iskažem žaljenje. Da stvorim mogućnost da Srbi i Hrvati, Srbija i Hrvatska okrenu novu stranicu istorije. Da se stvore mogućnosti da naša deca ne budu opterećena bremenom koje je stvoreno 90. godina. Republika Srbija, demokratska Srbija, želi da uspostavi politiku dobrosusjedstva i saradnje. Politiku koja je pretpostavka pomirenja. Politiku koja otvara ljudima mogućnosti. Politiku koja je sasvim suprotna od politike 90. godina. I zbog toga danas na Ovčari u Vukovaru, poklanjajući se žrtvama, mislimo na budućnost, na one koji danas nastupaju u naše nacionalno ime i mislimo na one koji će se tek roditi u našim narodima. Priznanjem zločina, izvinjenjem i žaljenjem stvaraju se mogućnosti za oproštaj i za pomirenje. Kada se naši narodi izmire, otvara se nova budućnost. I zato smatram da sve što se desilo među Srbima i Hrvatima u 20. veku mora da bude sklopljeno u jednu knjigu prošlosti i taj čin predstavlja stvaranje i pisanje jedne nove knjige budućnosti.